No niin, nyt me jatkamme Saaran elämää. Итак, продолжим говорить о жизни Сары. Ja otsikkona on Saara ryhtyy auttamaan Jumalaa. И следующая часть – Сара решает помочь Господу. Nyt on mennyt 10 vuotta siitä, kun he lähtivät Kaldean Uurista. Прошло примерно 10 лет с тех пор, как они ушли из своего родного города. Ja silloin Saara päättää, että hän on nyt ymmärtänyt asian väärin. Hänellä on lapsentekoikä ohi ja nyt hankitaan se lapsi orjattaren kautta. И тут Сара решает, наверное, я все неправильно поняла, и вот мой детородный возраст уже ушел, и поэтому немножечко поможем ситуации. Сара сказала Аврааму: «Господь не дал мне детей. Иди ляг со служанкой. Может быть, через нее у меня будут дети». Авраам согласился с Сарой. Tämä oli Saaran keksintö eikä Abrahamin. Это была идея Сары, не Авраама. Ja te voitte hyvin kuvitella, että kun Saara kuitenkin rakasti sitä miestänsä, miltä hänestä tuntui, kun nuori nainen rupesi käymään siellä miehen teltassa niin kuin kotonansa. И вы можете, наверное, хорошо представить, каково женщине, когда какая-то молодая служанка начинает вести себя в шатре, как дома. Kyllähän siinä tietysti kauheat mustasukkaisuuden tuskat piti kärsiä. Конечно, ее одолевали чувства зависти. Mutta Abraham oli perheen pää ja hänen olisi pitänyt sanoa, että tämmöiseen me ei ruveta. Однако Авраам был главой семьи, и его задача была сказать, что нет, мы не будем так поступать. Jumala pystyy toteuttamaan lupauksensa ilman, että tähän joku orjatar otetaan. Господь силен исполнить свое обещание без участия какой-то чужой женщины. Ja maailmassa on kyllä paljon miehiä, jotka ei kanna sitä vastuuta, että pitäisi olla perheen pää. И в мире, конечно, много мужчин, которые не желают принять эту ответственность главы семьи. Mutta jokaisen kristityn vaimon velvollisuus on niin kuin auttaa sitä miestä siinä, että se kantaisi sen vastuun. Однако задача каждой христианской женщины в том, чтобы помочь мужу нести вот эту роль главы семьи. Ja se ei välttämättä kritisoimalla onnistu. И это вряд ли получится с помощью критики. No niin, sitten siitä tulee lihava riita. Итак, большая семейная ссора. Haagar tulee raskaaksi, Агарь зачинает ребенка, mutta saman tien Haagar rupeaa ajattelemaan, että hän on tässä se päävaimo. и вследствие этого она начинает считать себя такой главной женой. Ja siitä Saara suuttuu kauheasti. И, конечно, это очень задевает Сару. Jossain käännöksessä sanotaan, että Saara kuritti ja toisessa sanotaan, että hän löi sitä Haagaria. И в каких-то переводах говорится, что она обиделась на Агарь, а где-то даже говорится, что она ударила ее. Ajatelkaa, tämä uskovainen nainen ottaa kepin käteensä ja lyö sitä raskaana olevaa naista. Представьте, вот эта женщина в вере, она берет палку и начинает бить беременную женщину. Ja jos luovutaan siitä, että yksi mies ja yksi nainen, niin siinä aina tulee vihaa, onnettomuutta ja tappelua. И если мы не подчиняемся вот этой формуле один мужчина, одна женщина, тогда будут приходить конфликты и ссоры. Он лег с Агарью, и она забеременела. Узнав, что беременна, Агарь начала презирать свою госпожу. Тогда Сара сказала Аврааму: «Ты в ответе за то, что я терплю обиду. Пусть нас с тобой рассудит Господь». Tämä on kyllä ihan epäreilua, että hän sanoo, että Herra ratkaiskoon meidän välimme. Она очень смело говорит о том, что пусть Господь нас с тобой рассудит. Koska eihän Abraham ollut ehdottanut, että otetaan se orjatar. Поскольку не Авраам предложил взять вот эту служанку. Ja nyt kuitenkin Saara tekee tämän riidan jotenkin Abrahamin syyksi. И тем не менее Сара умудряется сделать Авраама виноватым в этой ссоре. Ja Haagar lähtee pakoon, mutta tulee takaisin. Агарь изгоняют, но потом она возвращается. Ja Ismael syntyy, kun Abraham on 86 ja Saara 76 vuotta vanha. И рождается Измаил, когда Аврааму 86 лет, а Саре 76.
Ja Ismailista tulee näiden arabiheimojen esi-isä. И Измаил становится праотцом арабских народов. Hän saa 12 poikaa, että tulee suuri suku. У Авраама было 22 сына, то есть он родил такое очень большое семейство. Ja meidän kristittyjen kyllä pitää arabeihinkin suhtautua kaikella rakkaudella. И нам, конечно, как христианам, необходимо со всей любовью относиться к арабским людям, арабам. Onhan siellä Lähi-idässä paljon arabikristittyjäkin. И там, на Ближнем Востоке, есть множество арабов-христиан. Mutta Saara ei pysty kiintymään tuohon Haagarin lapseen. Однако Сара не смогла относиться с любовью к ребенку Агаре. Abraham sen sijaan rakastaa sitä lasta koko sydämestänsä. Но Авраам полюбил этого ребенка всем сердцем. Ja molemmat uskovat, että tässä se on nyt se lupauksen lapsi. И многие верят, что вот в этом как раз исполнилось обетование Божье. Ja tällä tavalla kuluu 14 vuotta. И таким образом проходит 14 лет. Ja sen jälkeen Jumala taas puhuu Abrahamille ja solmii liiton hänen kanssansa. Когда Господь снова обращается к Аврааму и заключает с ним завет. Abraham on silloin 99 ja Saara 89-vuotias. Аврааму к этому времени уже 99 лет, а Саре 89. Ja liiton merkiksi tulee poikien ympärileikkaus. И обозначением этого завета становится обрезание. Monet ihmiset ajattelevat, että Jumalan kanssa voi olla kaveri ilman mitään liittoakin. Многие люди считают, что с Господом можно быть такими приятелями безо всякого завета, договора. Mutta se ei onnistu. Но это не работает таким образом. Jumalasuhde perustuu aina liittoon. Поскольку Господь строит отношения с человеком всегда на завете. Se on niin, että Jumala lupaa meille olla meidän Jumalamme ja me sitten lupaamme olla hänen kansansa. Это договор, когда Господь обещает быть нашим Богом, а мы обещаем Ему быть Его народом. Ihan niin kuin avioliitossa. Так же, как происходит в браке. Ja se liittohan solmitaan kasteessa. И вот этот завет заключают в крещении. Semmoinen ihminen, jota ei ole kastettu, hän ei ole kristitty. Поскольку человек, который не крещен, он не во Христе. Japanissakin monta kertaa halusivat niin kuin oikeastaan tulla kirkon jäseneksi ilman kastetta. В Японии очень многие хотят стать прихожанами без крещения. Koska suku nousi niin kuin vastarintaan siinä kasteen kohdalla. Поскольку очень многие родственники вставали против вот этого решения креститься. Ja liiton ateria on ehtoollinen. И вот этим пиром завета является причастие. No niin, nyt Abraham ja Saara ovat siis liitossa Jumalan kanssa. Итак, Авраам и Сара заключают завет с Господом. Ja heti seuraavana vuonna sitten tapahtuu se suuri asia. И уже в следующем году происходит великое событие. Saara tulee raskaaksi. Сара забеременела. Ja se tapahtuu niin, että enkeleitä tulee kylään sinne Saara ja Abrahamin luokse. Аврааму и Саре приходят вестники, ангелы в гости. Nämä 3 miestä ilmestyvät sinne jostain ja Abraham kohtelee niitä kuin nois maailman tärkeimpiä vieraita. 3 человека приходят откуда-то к шатру, и Авраам встречает их как самых важных гостей в мире. Parasta ruokaa niille valmistetaan ja Abraham itse niitä sitten sitä ruokaa tarjoilee. Им готовится лучшая еда, и сам Авраам подает им эту еду. Ja yksi näistä vieraista on Herra. И один из вот этих вестников является Господь. Sitten käydään tämmöinen keskustelu. Потом происходит следующая беседа. «Где твоя жена, Сара?» – спросили они. «Там, в шатре», – ответил он. Тогда Господь сказал: «Я непременно вернусь к тебе в следующем году, примерно в это же время, и у Сары, твоей жены, будет сын». Nyt Saara kuulee sen lupauksen, että Jumala toteuttaa, mitä on luvannut, ja hän nauraa. Теперь Сара слышит о том, что Господь исполнит то, что обещал, но она смеется.
Mutta vähän aikaisemmin on kerrottu, että kun Jumala sanoi Abrahamille tämän sama asian, niin Abrahamkin nauroi. И чуть позже мы увидим, что когда Авраам услышал эту весть, он тоже смеялся. Minkälaisia uskovaisia nämä oikein ovat? Что это вообще за верующие? Nauravat Jumalan lupaukselle. Смеются над Божьим обетованием. Eikö ole ihmeellistä, että toisessa kohtaa Raamatussa Abrahamia kutsutaan uskon isäksi? Разве не удивительно, что в другом месте в Библии Авраам называется отцом веры? Ja sitten vielä Saara valehtelee, että hän ei nauranut. И Сара потом врет, что она не смеялась. Тогда Господь сказал Аврааму: «Почему Сара смеется и говорит?» Сара испугалась и солгала, сказав: «Я не смеялась». Но он сказал: «Нет, ты смеялась». Niin, ovatko Abraham ja Saara oikeastaan mitään uskoesikuvia? Являются ли Сара и Авраам примером веры? Ja nyt palataan siihen, missä äsken oltiin, että he ovat jumalattoman vanhurskauttamisen esikuvia, niin kuin tuossa. И вернемся к тому, о чем мы уже говорили, что они являются вот этими нечестивыми, которых Господь оправдывает. Muissa muiden uskontojen kirjoissa on semmoisia sankareita, joissa ei ole mitään vikaa. И в других книгах Библии мы читаем о примерах веры, в которых нет вины. Ja kyllä meilläkin on Jeesus. Точнее, в других исповедальных книгах, других вероисповеданий. Но у нас с вами есть Иисус. Mutta muita täydellisiä sankareita siellä Raamatussa ei ole. Но помимо Христа у нас нету таких полноценных примеров веры. Ja nyt minä selitänkin teille, mikä on epäuskon ja epäilyksen ero. И теперь я бы хотела поговорить о разнице неверия и сомнения. Abraham ja Saara eivät olleet epäuskoisia, mutta he epäilivät. Авраам и Сара не находились в неверии, но они сомневались. Epäuskoinen hylkää armonvälineet, Raamatun, kasteen ja ehtoollisen. Неверие отрицает средства благодати, крещения, причастия и Слова Божье. Suuttuu Jumalaan niin, että päättää, että minä en tule enää kirkkoon. Обижается на Бога, говоря, что я больше не приду в церковь. En lue Raamattua, en tarvitse virsikirjaa. Не буду читать Библию, мне не нужен этот сборник гимнов. Enkä pyhien yhteyttä. И мне не нужно общение святых. Ystävät, se on epäuskoa. Друзья, вот это является неверием. Että jos Abraham ja Saara olisivat menneet epäjumalan temppeliin, niin se olisi osoittanut, että nyt ne on epäuskoon vaipuneet. И если Авраам и Сара обратились бы в языческий храм, это бы означало их неверие. Mutta epäilevä toivoo, että hän voisi uskoa, mutta ei kunnolla pysty. Однако сомневающийся желает и надеется верить, но у него нету сил на это. Ja myöskin sitten pysyy siinä pyhien yhteydessä, vaikka tuntuisikin siltä, että kaikki muut on niin paljon uskovaisempia kuin minä. И сомневающийся остается в этом общении святых, пусть и думает, что все остальные здесь в церкви гораздо более верующие, чем я. Abraham ei lopettanut alttarien pystyttämistä. Авраам не прекратил служение в алтаре, Ja hän uhrasi niitä uhreja, и он давал эти жертвы, vaikka epäilikin. пусть и сомневался. Ja sen takia hän eli Jumalan yhteydessä, vaikka hän epäili. И таким образом Авраам жил в союзе с Богом, пусть и сомневался. Ja vielä kerran, tämä jo luettiin, mutta tämä roomalaiskirjeen kohta. И еще раз, мы не читали это место из Римлян, поэтому прочитаем. Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, оправдывающему нечестивого, в праведность вменяется сама его вера. Että kaiken tämän keskellä he kuitenkin uskovat, että Jumala antaa anteeksi. Посреди всего этого они тем не менее верили, что Господь прощает. Se oli sitä oikeata uskoa. И в этом была истинная вера. No sitten Iisak syntyy, se ilon lapsi. Итак, рождается Исаак, дитя радости. Господь, как Он и сказал, был милостив к Саре и выполнил свое обещание. Ja tämä Iisak
nimi viittaa siihen, että Abraham ja Saara olivat molemmat nauraneet. И имя Исаак обозначает то, что как Сара, так и Авраам смеялись. Mutta se viittaa myös siihen, että miten suuren ilon he saivat tuosta lapsesta. Однако также это имя показывает, насколько великую радость они получили от рождения этого ребенка. Heistä tuntuu, että ei yhtään liian pitkään odotettu tätä lasta. И теперь им кажется, что они совсем недолго ждали этого ребенка. Ystävät, 90 ensisynnyttäjä. Как бы родящая после 90 лет. 90 imettää sitten sitä lastansa. И вот эта 90-летняя женщина кормит своего ребенка. Ja nousee yöllä. Встает ночью. Mutta Saara oli niin onnellinen, että tuskin se huomasikaan, miten väsynyt hän on. Но Сара была так счастлива, что вряд ли даже замечала, какая усталость в ней. Ja sitten seurataan sitä Iisakin ensimmäistä hymyä ja ensimmäistä sanaa ja askelta. И вот они радовались первому слову Исаака, его первой улыбке и первому шагу. Siinä oli Saaralla monta onnen vuotta. И это были прекрасные, счастливые годы для Сары. Ja me saamme itsekin rukoilla, että Jumala antaisi meille iloa elämään. И мы с вами тоже молимся о том, чтобы Господь дал нам эти годы радости. Että useinhan se on sitä, että pitää niin suuria taakkoja kantaa, mutta rukoillaan sitä iloa. И часто нам кажется, что нам приходится нести какие-то большие бремена, но давайте молиться об этой радости. Minähän en ole naimisissa eikä koskaan ollutkaan, eikä mulla ole lapsia, mutta siskojen ja veljen lapsia on 18. Я не замужем и никогда не была, но у меня 18 племянников. Ja niilläkin on jo lapsia. И у тех уже есть дети. Ja yhteen laskettujen huolten määrä on aivan hirveän iso. И если посчитать их всех вместе, получится огромное число. Mutta joskus minä aina rukoilen, kun minä rukoilen niiden puolesta, että anna Jumala heille iloa tänä päivänä. И я часто молюсь в молитве о них, чтобы Господь дал им радость именно сегодня. Ja nyt on sitten Saaran viimeinen kiusaus. И поговорим о последнем искушении Сары. Oikeastaan me Raamatun lukijat kyllä toivoisimme, että Saaran loppuelämä saisi nyt olla helppo. Конечно, мы, читая Библию, надеемся, что, пускай последние годы жизни Сары будут легкими. Toivoisimme sitä, että kristityn vanhuksen elämä saisi olla helppo. И надеемся, что в мудрости и в вере мы можем проживать простую жизнь. Mutta kyllä se Saaran suurin koettelemus tuli vanhalla iällä. Но, конечно, сложности пришли в уже пожилом возрасте к Саре. Ja kyllä me niin kun vanhennumme tässä ja terveys rapistuu ja jos rahaakaan ei oikein ole ja etenkin Suomessa nyt kun vanhukset joutuu niin kauhean huonoihin hoitokotiin. И когда мы стареем, конечно, здоровье начинает подводить, и уже денег не хватает. И во всяком случае в Финляндии пожилые люди попадают в не очень хорошие условия, когда их помещают в дома престарелых. Minä viime vuonna hoidin äitiäni 8 kuukautta. Hän sai 3 aivoinfarktia. В прошлом году я в течение 8 месяцев ухаживала за матерью, и у нее было 8 инфарктов. Ensin meni jalat, sitten meni puhe ja sitten meni henki. Сначала она лишилась ног, потом речи, а потом и дыхания. Ja kyllä minä näin, ettei se uskovaisen äidin loppuelämä niin helppoa ollut. И, конечно, я видела, что последние годы жизни моей верующей матери не были простыми. Mutta kun minä siitä vierestä seurasin, että äiti aina turvautui Jeesukseen ja hänen virret merkitsivät niin paljon, Suomen virsikirja. Но я сопровождала мать в это время, я видела, что великое упование в Иисусе в ней, и она пела финские гимны. Ja minä työnsin hänet pyörätuolissa joka pyhäkirkko. И я каждое воскресенье отводила ее на вот этой коляске в церковь. Niin kyllä siitä jäi hyvät muistot. И, конечно, это прекрасное воспоминание. No niin, eräänä aamuna kun Saara herää, niin mies ja lapsi eivät olekaan kotona.
Итак, одним утром, когда Сара просыпается, она видит, что мужа и ребенка нету дома. Ja Saara kysyy palvelijoilta, että minne ne on mennyt. И Сара спрашивает у слуг, куда они ушли. Ja palvelijat sanoo, että jonnekin ne lähti ja sanovat olevansa ainakin viikon. И слуги говорят, что они куда-то ушли в неизвестном направлении и будут отсутствовать как минимум неделю. Saara on silloin 105-vuotias ja se Iisak on 15. Саре уже к тому моменту 105 лет, а Исааку 15. Ja Saaralla ihan varmaan, tätä ei ole Raamattuun kirjoitettu, mutta minä olen ihan vissi siitä, että Saaralle tulee semmoinen tuntu, että joku vaara tässä uhkaa sitä poikaa. И, конечно, это не написано в Библии, но я более чем уверена, что Сара чувствует, что что-то не так и что-то произойдет с ее ребенком. Minkä takia hänelle ei ole kerrottu mitään? Почему ей ничего не рассказали? Jos se olisi ollut tavallinen matka, niin hänelle olisi sanottu, minne tässä ollaan menossa. И если бы это была такая обычная, какой-то обычный поход, наверняка ей бы рассказали об этом. Ja minä kuvittelen, kuinka se Saara oli niin rauhaton koko viikon. Ei saanut yöllä nukutuksia, päivällä ei ollut hetken rauhaa, kun hirveät huoli, että mitä sille pojalle tapahtuu. И я представляю, насколько обеспокоенной Сара была в течение всей этой недели и не могла успокоиться ни на минуту, ожидая, когда же вернутся ее муж и сын. Ja Saara joutui siinä niin kuin käymään sitä kamppailua, mitä jokainen äiti, että onko se lapsi minun vai onko se Jumala. И Сара сталкивается с вопросом, который задает любая мать, является ли этот ребенок моим или Господним. Ja jokainen äiti ja isoäiti joutuu jossain vaiheessa päästämään sen lapsen irti. И каждой матери или бабушке приходится в какой-то момент отпустить ребенка. Lapsi lähtee sinne pahaan maailmaan. Ребенок отправляется в этот суетный мир. Ja äiti tietää, että kärsimykset häntä siellä odottavat. И мать знает о том, что он будет встречать страдания и сложности. Ja sitä varten äiti-ihmisten pitää opetella, että todella jättää sen lapsen Jumalan käsiin ja tietää, että Jumala katsoo sen perään. И в этом каждой матери нужно учиться отпускать свое дитя и отдавать его в руки Божьи. Ja vaikka pitäisi minkälaisten kohtaloiden kautta kulkea, vaikka vankilan kautta, niin kuhan pääsee taivaaseen. И какие бы трудности ни проходил этот ребенок, пусть даже он попадет в тюрьму, но в конце концов его дом на небесах. Jos äiti ei päästä sitä lasta ikinä, ainakaan omassa sydämessänsä, aina ajattelee, että se on minun vastuulla, niin se elämä on kyllä raskasta. И если мать не сумеет отпустить свое дитя даже в сердце и будет полагать, что это мой ребенок, он принадлежит мне, жизнь такой матери будет весьма трудной. Mutta myöhemmin sitten, kun ne tulee viikon päästä takaisin, niin Saara kuulee, mitä on tapahtunut. И неделю спустя они возвращаются, и Сара слышит, что же произошло. Ja hän kuulee, että Jumala oli antanut yhtenä yönä hänen miehellensä näin kauhean käskyn. Сара слышит, что одной ночью Господь дает ее мужу ужасное повеление. Бог сказал: «Возьми сына своего единственного, сына Исаака, которого ты любишь, иди в землю моря и принеси его там в жертву всесожжения на горе, на которую я укажу тебе». Herrahan ei ole koskaan vaatinut ihmisuhreja. Господь никогда не требовал человеческих жертв. Siellä Uurin kaupungissa se kuun Jumala oli vaatinut ihmisuhreja. Вот там, в городе Ур, Бог Луны требовал жертв людей. Mutta Herra oli kieltänyt, siis Noa-aikaan, 10 käskyä ei vielä ollut, mutta Noalle hän oli kieltänyt ihmisten tappamisen. И Ною Господь запретил убивать других людей. Miten tämä sama Jumala yhtäkkiä voi vaatia tämmöistä? Как тот же самый Господь может требовать такого? Ja vielä se lapsi on tässä uhrattava, jota 25 vuotta odotettiin. А тут еще и жертвой должен стать ребенок, которого ожидали многие десятки лет.
Ja ei vaan, niin kuin, että tapetaan se lapsi, kun se pitää polttaakin, se on polttouhri. И не просто убить, но его необходимо сжечь, поскольку это жертва всесожжения. Kyllä varmaan Abrahamin mielessä Jumala rupesi näyttämään vähän niin kuin saatana. Конечно, Авраам в глазах Сары предстал в виде сатаны. Onko Jumala hyvä Jumala? И является ли Господь благим Господом? No Jumala ei varmaan ole teiltä vaatinut mitään tämmöistä, mutta ehkä teidän elämässä on ollut sellainen asia, että te ette ymmärrä, miten Jumala antoi sen tapahtua. Наверняка в вашей жизни Господь не требовал от вас таких ужасных жертв, но вполне возможно происходило что-то ужасное, и вы думали, как Господь позволил этому случиться. Hän olisi voinut helposti se estää. Господь мог это предотвратить. Mutta tässä vaiheessa Abraham tunsi Herran äänen. Но здесь Авраам узнал голос Божий. Ja hän tiesi, että tämä käsky tulee Herralta ja hän aikoo sitä totella. Он знал, что он обязан исполнить этот приказ Божий. Minkä takia Jumala ei mennyt Saaralle sanomaan, että hei, tänä yönä viiään sun poikas nyt? Как вы думаете, почему Бог не пришел к Саре и не сказал этой, что я заберу жизнь твоего ребенка? Sen takia, että hän tiesi, että Saara ei lupaisi sitä. Конечно, Господь знал, что Сара не позволит этому случиться. Ja sen takia perheessä on tilanteita, joissa se ratkaisu on niin vaikea, että se jää sen perheen pään tehtäväksi. И в семье случаются такие тяжелые ситуации, когда именно главе семьи необходимо принять тяжелое решение. Että Jumala tuntee meidät naiset, eikä tämmöistä sitten meiltä vaadikaan. И Господь знает нас, женщин, и знает, что мы не позволим такому случиться. Paitsi sitten, kun se lapsi on sinne pahaan maailmaan lähtenyt, niin sitten Jumala kyllä odottaa, että me kuitenkin häneen luotamme. Но когда мы отпускаем свое дитя в этот мир, конечно, Господь ожидает, чтобы мы доверяли Ему. Ja sehän meni se uhrausmatka niin pitkälle, että Abraham joutui jo nostamaan veitsen. И путь их был так долг, что Авраам уже занес нож. Mutta hebrealaiskirje kertoo, että Abraham uskoi ylösnousemukseen. Но книга «Послание к евреям» говорит, что Авраам веровал в воскрешение. Kukaan ei ollut koskaan noussut kuolleista sitä ennen, mutta Abraham uskoi, että Iisak nousisi. До этого момента никто никогда не воскресал из мертвых, однако Авраам веровал, что Исаак воскреснет. Hän polttaa sen pojan, mutta siitä tuhkasta nousee vielä uusi Iisak. Он сжигает свое дитя, но из этого пепла восстает новый Исаак. Mutta Abraham ei tiennyt, tapahtuuko se hänen elinaikanansa. Но Авраам не знал, случится ли это при жизни его. Vai onko tämä ero lopullinen pojasta ja hän menee kotiin yksin ja kertoo vaimolle, mitä on tapahtunut. Или же он отправится домой один и расскажет жене, что произошло. Верой Авраам, когда Бог испытывал его, принес Исаака в жертву. Ему было дано обещание, и он готов был принести в жертву своего единственного сына. Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых. Ja tämä ylösnousemus jää meillekin silloin, kun kaikki muu menee. И вот эта вера в воскресение остается и нам, когда все остальное покидает нас. Jos me uskosimme ylösnousemukseen, niin todellakin niin elämä olisi niin paljon helpompaa. И если мы верим в воскресение из мертвых, жизнь наша гораздо проще. Me uskomme siihen teoriassa, mutta sitten kun me olemme sen rakkaamme arkun ääressä, niin se suru on kuitenkin aivan hirveä. Мы верим в это в теории, однако когда мы переживаем смерть нашего близкого, конечно, мы находимся в большой печали. Mutta mitä enemmän ikää karttuu, niin sen tärkeämmäksi se tulee tämä ylösnousemus. Но чем больше печаль, тем радостнее становится день воскресения. Minä en ymmärrä, miten ei-kristityt pystyvät vanhenemaan. Я не представляю, как проходит старение неверующих людей. Koko ajan niin kuin kunto heikkenee ja kaikki menee vaan alaspäin, mutta me kristityt saamme odottaa sitä parempaa
tulevaisuutta. Твое здоровье постоянно подводит тебя, и все идет к упадку. Однако у нас, христиан, есть надежда на то, что мы воскреснем и будем с Господом. Minä ajattelen, että tuo koko Abrahamin uhri on kirjoitettu Raamattuun sen takia, Я думаю, что весь этот рассказ о жертве Авраама написан в Библии для того, että meille Raamatun lukijoille näytettäisiin, miltä Jumalasta tuntui, kun hän antoi ainoan poikansa. чтобы показать нам, читателям, каково было Господу отдать своего единородного Сына в жертву. Emmehän me yleensä ajattele, että miltä siitä taivaan isästä tuntui, kun Jeesus roikkui ristillä. Мы обычно с вами не размышляем о том, что испытывал Небесный Отец, когда видел Христа на кресте. Mutta kun me kuvittelemme Abrahamin tunteita, niin me ymmärrämme sen. Но если мы представим чувства Авраама, мы можем понять это больше. Abrahamin ei tarvinnut lyödä sitä veistä, mutta Jumalan piti katsoa, miten Jeesuksen sydämen läpi lyödään tuo keihäs. Авраам избежал этой участи и не убил свое дитя, однако Господь видел, как его сына распинают на кресте. Ja jos Jumala antoi näin suuren uhrin sinun tähtesi, niin voitko sinä vielä epäillä hänen rakkauttaan? И если Господь дал столь великую жертву за твою жизнь, можешь ли ты еще сомневаться в Его любви? Että se oli yhtä suuri tai paljon suurempi kuin se Abrahamin uhri, sinun tähtesi. Это была еще более великая жертва, чем жертва Авраама, и дана она была во имя за тебя. Sen takia, että sinä et ole ollut semmoinen vaimo ja äiti kuin olisi pitänyt olla. Что за то, что ты не являешься примерной матерью и женой. Siinä se rangaistus kärsittiin. Вот это наказание было возложено на крест. Ja kun kiivettiin sinne Morian vuorelle, niin tämä nuori Iisak kysyi, että missäs meillä on se polttouhri? И когда отец с сыном восходили на эту гору Мория, сын начал спрашивать, ну где же вот это место для жертвы? Ja silloin Abraham vastaa, Jumala on katsova itselleen polttouhrin. И где ягненок для жертвы? И Авраам ответил, Бог сам усмотрит ягненка для всесожжения, сын мой. Ja kun tämä sanotaan tämä поika niin tässä, niin se oikeastaan hebreassa voitaisiin kääntää vaikka, että poikansa, polttouhrin poikansa. И вот это словосочетание в конце «сын мой» можно перевести с иврита как Бог усмотрит ягненка своего сына. Ja kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen, niin hän osoitti sormella ja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. И когда Иоанн Креститель видит Христа, он указывает на него перстом и говорит, смотрите, сей есть Агнец Божий. Abraham puhui siitä Jumalan karitsasta. И Авраам говорит как раз о вот этом Агнце. Mutta siellähän oli yksi vuohipukki, mikä oli tarttunut sitten sarvistansa pensaaseen, ja sen Abraham sitten uhrasi Iisakin sijasta. Но там где-то в кустах застрял маленький ягненок, и в конце концов Авраам отдал именно его в жертву. Saara eli tämän jälkeen vielä 22 vuotta. Сара прожила после этого момента еще 22 года. Hän eli 127-vuotiaaksi. И в общей сложности она прожила 127 лет. Abraham eli vielä paljon vanhemmaksi. Авраам прожил еще дольше. Mutta Saara kuoli uskossa siihen lupauksen antajaan, että lupauksen antaja on luotettava. И Сара умерла в уверенности, что тот, кто обетовал, исполняет свои обетования. Saara tajusi, että mies on kyllä hänet jossain mielessä pettänyt ja hän ei saanut sitä maata ja sitä taloa, minkä halusi, mutta Herra ei ole häntä pettänyt. И Сара понимала, что пускай ее муж в чем-то предал ее, и она не обрела вот этот дом, эту землю, но Господь не предал ее. Ja Iisak ei mennyt naimisiin äitinsä eläessä. И Исаак не женился при жизни матери. Luultavasti se oli vähän niin kuin sidottu äidin esihelman nauhoihin. Возможно, это немножко было и стараниями матери. Ja minulla onkin seuraava luku tuossa kirjassa sitten Rebekasta.
И в книге вы можете читать следующую главу о Ревекке. Kun Saara kuoli, niin Abrahamilla ei ollut edes paikkaa, mihin haudata se Saara. И когда Сара умерла, у Авраама даже не было места, куда он мог бы захоронить свою жену. Hän joutui kiireesti ostamaan 6 hopeakilolla, vai oliko se nyt 4, niin tuon Makpelan luola ja sen ympärillä olevan maan. И он в торопях купил вот эту пещеру Махпела и землю вокруг нее. Ja sinne hän hautasi Saaran ja sinne hänet itsensäkin haudattiin. И там была погребена Сара и впоследствии сам Авраам. Ja se luola on nyt siellä Hebronissa yhden hirveän ison rakennuksen alla. И сейчас эта пещера находится в Хевроне под огромным зданием. Mutta täyttikö Jumala nyt lupauksensa, mitkä hän oli antanut Abrahamille ja Saaralle? Но исполнил ли Господь те обещания, которые Он дал Аврааму и Саре? Saara ei saanut sitä luvattua maata sieltä Israelista. Сара не получила обетованной земли израильской. Mutta hebrealaiskirjassa kerrotaan niin ihanasti, että Saara odottikin vielä sitä uutta isänmaata. Но в послании к евреям очень красиво сказано, что Сара ожидала небесной отчизны. Uutta taivasta ja uutta maata, mitä mekin odotamme. Тех новых небес и новой земли, которые мы ожидаем. Ja siellä sitten täyttyvät kaikki Jumalan lupaukset. И именно там исполнятся все обетования Божьи. No ole hyvä. Все эти люди так и умерли, храня веру, не дождавшись того, что им было обещано. Они лишь издали видели и приветствовали все это. Они признавали, что на этой земле они всего лишь пришельцы и странники. Те, кто считает себя таковыми, показывают тем самым, что они ищут свою истинную родину. Ja vielä toinen hyvä lause sieltä hebrealaiskirjeestä. И еще одно хорошее место из книги к евреям. Если бы они думали лишь о той стране, которую им пришлось покинуть, они могли бы в нее и возвратиться. Me olemme pyrkimässä parempaan paikkaan. Мы с вами ищем лучшего места. No niin, tähän vielä yksi juttu, että jos Saaralla olisi ollut helppo elämä ja täysin onnellinen parisuhde ja jos hän olisi heti saanut sen lapsen, niin hän ei olisi sitten saanut sitä siunausta. Если у Сары была простая жизнь и такой полноценный счастливый брак, она бы не получила этого благословения. Ja vielä kerran, ne vaikeudet, mitkä sulla on elämässäsi, niin ovat myös sitä varten, että Jumala antaa niiden kautta jonkun siunauksen. И повторю, что те сложности, которые вы переживаете в своей жизни, Господь дает, чтобы вы получили благословение.